Ousmane Gawal Diallo mi salmini on. Salamu aleykum. Laamu faddew Guinée jofari nde hitande salinde nde hitande feƴƴude hanki joni noon yewte en ko honde tuma ngu laamu faddew dartoto beele suɓugoji wawa wadde nde hitande hikka hitande ujunaji 2025. Est ce que ko élection suɓodirgol ngol est ce que ko ɗum woni probléme lagine o probléme lagine on d' abord ko pottal andugol ko honɗum men faalana leydi amen ni siko ɓuttu e peewal fiyo polgal heɓu ka sora ko ɗum da woni ko adigon wona élection ɓantata leydi ko pottal ngal ɓantata leydi ko ɗum addata polgal ko andugol ko men faala ko ɗum ɓuri wona fi innegol ko élection si waɗama bimminde ñande lagine hara piiji ɗin fof newike non wona ɗum ɗon wona ɗum woni ko sarti ko guineɓe no haajitoro e piiji buyi ɓurɗi hittande ɓe élection ɗum woni fii ɗi laawi fii laputaneji fii ndiyam fii courant fii ka janngugol piiji buyi leydi ndin no haajitori ɓuri hittande men fii ɓantal ngal fii polgal ngal fii même pottal ngal ɓuri élection noon no saatina donc ɗum ɗon kadi inchallah si hewti e mum waɗete ɗo en ɗi lebbi jeego aroji ɗo mi tañƴini kadi ɗin piiji ɗo mbuy goɗɗo e mum haray feƴƴi ɗum no holli hitande ujunaji 2025 2025 lannata ɗin suɓugoji waɗani non ko ɗum eɓɓa ko noon aaden ibnu adama ko waawi ko eɓɓogol saato laatingol ngol ko joomiraaɗo o woni kono noon haray ko ɗum ɗon woni anniye ɗen ko ɗum ɗon kadi eɓɓa ko ɗin disposition ji wona ƴetteede ko ɓeydi ɗon koko faati e tawegol général Mamadi Doumbouya e ɗin suɓugoji e ɗen wote lundiɓe laamu hewɓe hino holli o hanaka tawede saabu ko ɗum o foduno kono yiyama onon tigui on heɗama on haali ko o guinenajo hay hunde wawamo haɗude tawegol e ɗin suɓugoji e ɗin suɓugoji aroji mo wawete tawede walla o tawete ko honɗum e mum laɓɓinane en ɗum Ousmane Gawal Diallo si tawi leydi ɓiɓɓe Guinée ɓe ndike mo tawi haray no tañƴini ko kanko wawata continude golle fokkintinde ɗo ɗen o heɓata feere innugol waɗata ɗum haray no wawi windegol l'armé déserta c'est ko situation on addata piiji o piiji si leydi Guinée ni yimɓe ɓantike ɗo renti ko fewndi lagine ɗo kon piiji buyi no fokkintina ɗo e ɓe wonɓe faaminde ɗo kamɓe si ɓe ari wona e maaji min rewrino e piiji buyi 2010 min jewɗino ɗo min inni ok élection on min faalaka militaire ɓe yo tawe ɓe tawaka ɓe accidi men ɗo élection waɗa résultat on woni résultat fenande aaden dictateur je ƴetta joɗɗina horɗo duuɓi sappo meɗe waɗi nokku gotum ko warindiro e sokkindiro ko ɗum wonano e leydi ɗo duuɓi sappo donc wona fi innama ko civil ɓe ardi leydi ko ɗum watta leydi heɓa ɓuttu ma heɓa polgal ça ne veut rien dire donc ko ndaargol ko hombo gaynata ɓuttinande men leydi fottindina ɓiɓɓe jamaji ɗin torondira yaafuyeji fiyo polgal heɓo ka leydi ko ɗum ɗon Guinéen ɓen haajitori wona innugol ko militaire jo ma wona militaire jo militaire yaagal ɗum ko métier no wawi sa inni joni karam ko l'école ɓen hana wonde lamɓe ma sa inni joni waɗoɓe ka remo wonɓe ka demal gam ɓe hanaka laamu sa inni militaire jo laamata ko fii ko militaire jo haray ɗum ɗon wona ko haani e leydi ɗum ɗon hay so tawi haalanoma innama joni kanko mo wawi anniyade o inna par exemple ɗo joni o faalaka kono si jama lagine o nodditimo o noototo hande jama lagine on hino noddudemo en tout cas golle ɗe woni wadde ɗen fof no fottani ko kanko wawi ɗe wadde fewndo ɗo tawi yejjutu ka iwrano ɗon tawi yimɓe ɓe yejjutu ka ɓe wonno ɗon hari gaño no tippi teppere mum e dande amen ko ɗon min wonno hande piiji ɗin no newade kadi no moƴƴiri landal goo hino woodi koko fati e ɓe lundiɓe ngu laamu mum innen ɗum opposition e francire ɓen ɓe holli ɓe yaada e jokkitagol o transition jokkitagol ngu laamu faddew ngu jokka e nde hitande arore ɓe holli ɓe waɗa e seppoji e ɗe balɗe aroje beele ɗum aldana e kulol e ndi leydi Guinée tous min hula hay e goto hula yoɓe aru ɓe seppa wona probléme par ce que kamɓe ko honɗum ɓe wonde mum yimɓe jooɗiɓe kaya wo no bonna inde leyɗe mum sina ɗum sa inni jama o an ko a démocrate a nodditama aru waɗen dialogue ko ɗum ɗon fodduɗa joni a innama aru dialogue innano mi arata dialogue mi arata si ɓe jooɗike balɗe seeɗa ɓe nawawi nodde men dialogue so noddama innon o yahata ko yimɓe ɓe andago ko fewndi leydi Guinée ndi ronki ñande o ñande yeddodiro meɗen faala yarde yeeso meɗen faala leydi ndi yo golle meɗen faala ɓiɓɓe leydi ndi yo gollu meɗen faala ɓuttu ka leydi amen ko ɗum ɗon min toriɓe si ɓe faala dialogue on premier ministre o liiɗe balɗe ɗo faala ɗo vraiment dialogue on ko bienvenu place ji maɓɓe ɗin hay goto ittani jolle kaɓe dowa jooɗade ɗo ñande ɓe nootime wo ɓe jotto ɓe yewta ɓe holla men ko mapirɗe kon ko huwodirte kon huwodire
ko huwondirtaake ko mbugitoro e yeeso. Namdal gogo ko fati e teddingol ko hanani neɗɗanke o ɓeyna hakkeji neɗɗanke pelle société civile hewɗe hino tuumi laamu mo ngu wasde teddingol hakke neɗɗanke. Hande o lundiɗo laamu Aliou Ba imo ñawede woodi jayndiyankoɓe journaliste jo tentini wanowa Habib Marwan Camara mo andaka ko woni hino woodi kadi woɓɓe wanowa Billo Ba Fonike Menge ɓen fof ɓe yi'aka hande ngu laamu mon no tuumira wasde teddinde hakke neɗɗanke majjingol yimɓe ko jabotoɗon e ɗum. Min mi ala naatde e yewtere piiwum ko ñaawaka ɗum ɗo wona golle an mo kala si waɗi hunde o nodditirama nde o nootike joni en heɗoto haa tuma ñaawa ande gon ɗum feƴƴi nder ton par ce que min mi annda ko feƴƴi nder ton wono ngo ngannda donc sina haray ko ɗuuɗere haala tum wona komi muutoto e nder mum piiwum ko goɗɗo waɗi ko be ñande ko nooti o landitire kum haray ɗum kadi no haani e nder leydi ndeni no wayi on waɗi ko be goɗɗo ko landite goɗɗum ko wii ma ko huuwi. Ousmane Gawal Diallo mi yetti on sanne on jarama. On jarama, assalamu aleykum.